Ndio anaishi Mungu alitupatia jana. Apocalypse chapitre 2 verset 3 à 4. Leo tunamwekea Mungu naziri, usirudie nyuma. Usirudilie ile nyuma absence ya zamani, madharau, kufutwa, na vile yote ya mbali. Rudilie ile kusikia kwa mafundisho kuhusu wito, ndoa na kujitolea. Verset ya mwisho, c'est toujours na kusomea Mhubiri chapitre 5 verset 3 à 4. Mhubiri ni Ecclésiaste chapitre 5 verset 3 à 4. Ecclésiaste. Naziri tunawekea Mungu leo na kusema kama tunakumbuka uwito wetu na tunakubali kutoa na kujitolea kwa utukufu wake. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Nasikia kitu tunamania mafundisho ya jana na ya leo. Nisikia wito, tuko tayari kumtumikia, tunakumbusha wito wetu. Tuko tayari kujitolea na kutoa tout ce que nous sommes pour la gloire de Dieu. Ndio maana tunamwekea nasi atie nguvu akuwezeshe ili yote ile mnakamata kama decision tulitimize. Mhubiri chapitre 5 verset 4 à 5. C'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 5 verset 4 à 5. Afadhali usiagane chochote. Afadhali usiagane chochote kuliko kuweka naziri usiyotimiza. Kuliko kuweka naziri usiyotimiza. Usikubali kinywa chako. Nisikubali kinywa changu kukosesha mwili wako. Kukosesha mwili wako. Wala usiseme mbele ya malaika. Wala usiseme kisha kwamba kama unaweza naziri mbele ya Mungu. Kama unaweka naziri mbele ya Mungu. Kama unaweka naziri mbele ya Mungu. Asikawie kuitimiza. Nisikawie kuitimiza. Kwa sababu yeye hapendezwi na wapumbavu. Kwa sababu yeye hapendezwi na wapumbavu. Fanya ulivyo agano. Nifanye nilivyo agano. Afadhali usiagane chochote. Afadhali usiagane chochote kuliko kuweka naziri usiyotimiza. Kuliko kuweka naziri usiyotimiza. Oh, mimi napenda niko nyumbani kwa kuona sisi nyingine. Hatuona kitu. Ukiagana na Mungu, afadhali usiagane na Mungu bila kutimiza yale yote